lona sicela usibeke nje sithombeni sisesikuphi sisifundazwe nete mpox ngiyazi ukuthi no WHO ufikile nawo kuyasetshenziswana kunama meetings eniba nawo usiphe nje ukuthi iziphi inhlelo esinazo KZN si ready besino Pride walk last week esisebenze kahle kakhulu nama organizers I department ibe party ye Pride sayenza screening safuthi sabafundisa nango mpox si ready sizamela ukuhlangana no AXA no BMA airport ukuthi sibe nayo ama pamphlets esizowabeka endaweni ethizeni so that abantu bazi noma bayajabulisa ukuthi kodwa no mpox ukhona nokuthi yini ekufanele bayenze nokuthi siyabona ukuthi abantu ama numbers ayakhuphuka abantu abafika esibhedlela besithi nami ngiyabona ngathi nginawo siyabatesta sisalinda ama results yes so I department ready ngobu MEC kade sesilo nokuthi enye into esizwa ukuthi abantu bayesaba ukuquarantine sifuna ukuza very upfront ukuthi asiquarantine umuntu kodwa la uno mpox ungakwazi ukisolate ungenali toilet lakho ekhaya necamera lakho ozolisebenzisa wedwa siyasho ukuthi thina sizokwazi ukukulekelela ukuthi ukwazi ukuvikela umndeni wakho sik isolate in our facilities